sibai ule wen hi october ni som pathum sang ni le somni pani ninga ni nia tazeya sipai force za zinga somni chuang ka luman ni thu hianin bulhan tan taila sakai region taze township sueta khubula operation nei firfiak sipai hole taze pdf te october ni som pakhat jinglamdar kovel khan anin kap waka sipai lama somni chuang thi in hliaman amnual thu taze pdf teran soi sipai force zavel omna le piuso thi pol tang rual te chu taze pdf te suebo district battalion rukna battalion sarina le tolchung pdf pol inan baya silai lian le ten man ba ka sniper nenan ka bok thu ral matonga kal pdf sipai pakhat chuan khetten media het hian rhila kanin ka tir phata tangin sipai ui chau ruang paruk mu ngala nia anron tol mata ka chuan ral thuam lian te ral thuam te te le bom mangin kan lo baya pali kan ka phlum le ngala somni chuang an hliam sipai pakhat chu sniper ka hlumania sipai ho chuan an sipai thi teruang chun la le veka an da bodon an yarin om tina soi chung sipai ho operation nei kal zel chu inchin pinto khubula suebo district battalion somni pangana le tpc tangrol polin bominan lo baile a firfiak sipai soman thi bel le thu ria tani chu in kana chuan pdf pol chu himdam takinan tol som thaya sipai lam chu an thian te ruang le hliam te phurin ta je kholaman lu thu tol chung mi tenan soya chung operation nei mek sipai ho tele tol chung pdf ta chu october ni riat po khan ta je township de yau khubulan lo in kap to a pdf mi pasari in nunnan lo chan to bokani min siana sipai motor in zui bayania sipai pakuan thi mandalay region min sian township na chi khuwa le kule khoin kara simi kong khopui ngan pia khuwa tanga ngan zon kholam pan firfiak sipai motor panga in zui te chu october ni som zandar kual achan ve khan pdf 10 landmine pasari inan lo baya sipai motor pakhat chu chiang taka fu in sipai pakuan thi ti hria tani sipai motor in zui beitu te hi minchian district battalion khatna 27 revolution force le minchian district battalion rukna nawyo special guerrilla force nysgf 10 nia landmine an bailai chuan motor pakhat chu kong thlanga vorthla a chenga lani he baina hi military council 10 thlona tanga wedlet township ngapat chang khuan ka wanga anthung rulna ni thu 27 revolution force minchian 10 thu chuan siamani mungyua le chang u in kara sipai hliam tuar phurtu motor landmine baini in sipai pangan thi sagai region mungyua le mandalay in kara mungyua le chang u pan nakonga chang u lama tanga mungyua lampan sipai hliam tuar ta phurtu sipai motor pakhat chu october ni som pakhat zanda srivel khan landmine bainia sipai pangan thi thu pdf sab mungyua te hena tanga ria tani he motora hian sipai hliam tuar tan phurtawa chung jinga mi panga chu landmine wangin an thi ti ria tani tin kaya state luaiko township kayan taya kong om military council polte in kulna gate chu Karyani joint force central command military headquarters battalion sangkha le pangana ten september ni somni pakwa khan ral thuam lenin an kapa military council sipai thi le hliam zat an lafin fia thairi lo ti ria tani mandalay le mungyua in kara sipai pahni tanin ta ye townshipa sipai pathuman thi mandalay le mungyua in kar kongpuya firfiak sipai motor pakhat boma bainia sipai pahnian thi thu ria tani firfiak sipai force somthum vel chuanna sipai motor pakhat chu october ni som pakhat tlaidar nga le achan ve khan mungyua tanga chuak mandalay lama pan lain konglaka braveheart army bha polten rocket launcher pathumin an kapa sipai pahnian thi thu bha polten thu chuan siam chutiang bokin tanin tai region tanin tai townshipa firfiak sipai tele pdf 10 in kapa sipai pathuman thi ti ria tani firfiak sipai tele pdf te hi thomakha khuwa le tabo lai kho in kara pathian tlang an ti bula nimin pia october ni som pani tu dar ko pelvel kharin kapa sipai pathum aya tlem lawan thi thu naga army alliance force 10 thu chuan siamani natalin township in kana lo ngai thaleila pogo region natalin township firfiak sipai tele pdf 10 kapin sipai pahnian thi thu natalin pdf 10 an soya natalin township
kayin sin swe khuwa tanga set manet kholampan firfiak sipai ta chu October ni som pakhat jing lamdar ya lemni somli khan kayin si swe khuwa le set manet kho inkara PDF ten lo changin an kap tana chonudar ni vela na sazo ka inkap le in firfiak sipai lama pahnian thi ti ria tani tailama firfiak sipai lamin force anin chobbel le wangle ral thuam anin thlau wangin PDF te hen tol son ria zandar som lemni somvel khan kayin sin swe khuwa in kul sipai tele PDF te in kap le ti ria tani firfiak sipai lambuna kap tu PDF te hi Tayawari District PDF Battalion sangthum zaria le pakhat company ni na Phoenix DF tele company lina MRF natalin ten ni bopin le yichacho a sipai pakhat ve ka hluman ni tanin tai region bopin township wachang khobula firfiak sipai operation nei ta chu beitokin sipai pakhat thi ti ria tani firfiak sipai operation nei ta chu union kongpuyan kalain October ni som pani tlai darnga le achan vevel khan PDF 10 lo changin an kapa minute somni panga vel anin ka ton nuwa sipai lama pakhathi in pahnian hliam ti ria tani chulam bunna chu ko town district battalion khatna le bopin township PDF pol huai hotania chutiang bokin magwe region yechacho township a thingpui in sipai pakhat le piusothi pol mi pakhat chu silai ka ni in pakhat zoka thi thu Black Wolf PDF MDY Polin and Soya Yechacho Township number 2 Municipal Venga National Thingpui Dora October ni som pakhat chonudar ni la chan vevel khan sipai le piusothi pol ta pani chu tol chung PDF Polin ka pani chu baina chu tol chung tangrol pol ta ti ni in pistol le bom manginan baya sipai le piusothi pol ta thingpui in lai avoi khatnan ka na an pani in an hliama anua piusothi pol jok chu athizui ta ni chuta chuan MDY PDF Mandalay District Battalion thumna te down in now MDY Battalion thumna Division thumle Phoenix Special Guerrilla Force Pakhawku District Battalion somna Division thumna te tangrualan tho chu athu Black Wolf PDF MDY Polin thu chon siamani cheithio pagoda lon chhona ge ta sipai kem an baina a Military Council sipai som pangan hliama mipuilam pathuman boral Monsted Cheitho Township Kinmun Kem chu Pol Mingshet Lauten October ni som pasari Jinglamdar som le ni som panga khanan kapa Military Council sipai ten ral thuam an tongpong ka chiama wangin to chumi pathuman borala hliaman amnual thu ria tani Cheithio tlang lon chhona get bula dornai tu pakhatina soidan chuan anin kap tona Military Council sipai ten mipui omnalaman kapa mi pathuman boral kaini pokan tlan chia khoi tangaron kam nge ti pokan thelo ti na soi to chungmi ten an sia dan chuan Military Council sipai le police mi som pangan hliama cheithu ko pui civil hospital a an phurlu thu ria tani to chungmi pakhatin khater media sil dan chuan ken mon chang khuwa le cheithu kho inkar wing kalo khuwa tangin anon kapa Jingdar som le mi som panga tanga dar som pakhat pel thengan kapa Military Council ten ral thuam lian an mangna sal he tina soi he in kana mun hi ke new brigade khatna te control area nia Military Council sipai operation nei thin te ke le PDF tangkop ten an kap zeu thina ni Falam Khopuya Bazar bula police pakhat ka hlumani Chin State Falam Khopui police station police motor khaltu police dalkat khaya chu October ni som pakhat zandar somvel khan an chen ina pan lain an ka phlum ti ria tani an ka hlum na mun chevela cheng tol sumi tenan soidan chuan zandar somvela an chen ina pan lain Falam Khopui Bazar bulan ka phlum silairi boi sari ai tlem lo kan ria tin an soi he thil thenna bulvela hian ama zan po khan ral thum keng pol ten veivak ti in zelen media in atar langani Mio Okla a jet fighter pilot ta in bomba bai ani rengun Mio Okla pa township sa venga cheng jet fighter pilot Lieutenant Colonel Chochor Thuna te inchu nimin October ni som pani zan Dariat Pel Khan bomba bai ania Lieutenant Colonel Chochor Thuna nu in hliama tor thu tol chungmi te hena tanga sia tani Operation Spitfire 10 rengun region chunga jet fighter pilot ta ming lis anti chu anuwa Lieutenant Colonel Chochor Thuna te inchu ni zan khan bominan baiti ria tani tol chungmi tenan soidan chuan
mi ukla township tanda kong number nga na a Air Force lama Lieutenant Colonel cho thuna te chen na ina bomo puaka kong la ya tu makan chuak ngam lo Lieutenant Colonel cho thuna te chung kwa hi an tan chian na rei to a tuna hian an chen na in an lo le na kar khat vel chawla ni bomo pu nu hian an chung kwa hian sipai ui chaw ho an ko na a an ron kal lo aniang tu ma kan hmulo bom puak ri chu ring khop mai bom chu an kot mai om pangpar ka ra ta puaka anu ke a bom siperin fu in liamatur ni nan soi pilot Lieutenant Colonel cho thuna hian kong zo thalai te man tira CDM zom police officer te in akal tir boka CDM zom zirtir tu te po ama wangin an tlan siat vek pha tin an soi firfiak military council te hian jet fighter le indo helicopter te mangin Sagaing region te Magwe region te Rakhine state te Kachin state te Chin state ta te le Karenni state ta te mi puite ka pinan that thina Sagaing region Dipe in township le jet kong khua po September ni som paruk ni khan zirna school an ka boka chuta chuan zirlai no pang tam takan thi pha to ni Banmo township na mo khubula in kana a sipai som velan thia PDF mi parukan van duai bok Sagaing region Banmo township na mo khubula nimin October ni som pani jinga tanga chundar som pani thleng military council sipai tele Kachin Independent Army KIA le PDF tang rualte nasatakinan in kapa PDF lama mi parukan thi ti sia tani force zathum vel operation nei firfiak sipai tele KIA te Sagaing special force tele Indo PDF tang rualte somhalam zongan in kap ti sia tania Indo PDF thupong tuina soidan chuan in kana chu jinga tanga chhun thlengina nia Sagaing special force jinga mi parukan thi ui chawlama po mi som velan thi an sipai thi terwang chu nan mo khopi alok pau nuai mualan phum thiza chia hi ramlithen fai na kan tho huna chau kan thachiang thayang tina soya an ka hlum tak sipai thi te hena tangin KIA le PDF tangrual polten ral thuam le silai mu thanem takan khom ti sia tani ngaphe township aso chin mi pani tha an ni Magwe region ngaphe township bongbo khuwa aso chin mai che pani nithum chungan bau thu sia tani nuwa October ni kwa khan an ruangan mu thu sia tani an tha tak mi pani ta hi kumsom palimi mai nau par lai le kumsom ni pakhan mi mai sonji ei ma khin win ti ka ten nia October ni rukhan gochi khuwa tanga bongbo kholaman honalama an bau thu sia tani October ni khuwa khan melat khopon an ruangan mu thu an chung nai vai jinga mi pakha chuan a soya a soidan chuan October ni rukhan an bawa khopomin kan zonga October ni kuwa a melat khopona ruangan mu thuan soya a hnuwa an ruang hala nia engwanga bonge an ni ti sia talani lo tina soi main swenji rei hi khochunga preschool no pangjirte tu ni in mai nau parlai hi pol sari zirlai ni thu sia tani ngaphe khuwa tanga mel somthum vel hala bongbo khuwa hi aso chin mi te omna nia ngaphe township a hian aso chin khuwa som chuang om thu sia tani meche ruang hmuna melat khuwa hian military council IB somriat pariat ten bukan khuar meka gochi khuwa po sipai ten camp siamin a chevel an chena sa leya meche pani boral chungchanga engwanga thingen ni ti ria chenala ni lo miang khopuya military council sipai ten khonian hala an holama bomkam manga baini in mi parukan thi Sagaing region miang township military council sipai ten khopanian hala sipai te holam chu bomkam manga bain nia sipai parukan thi ti ria tani miang township ngiang kaya le pangyo khohal tu military council sipai motor som pani ta chu min chen le na bu yang khopui konga MNG 35 rol rala chapolten bomkam panga manginan lolam buna military council sipai motor pasari an bom fuwa mi parukan thia mi somni chuangan hliam thu min chian 35 rol rala chapolten thu chuan siamani bomkam ra po palawangin CDF thantlang sipai pahnian boral Chin state thantlang khopuya October ni som tu khan bomkam ra po palawangin CDF thantlang sipai pahnian boral thu sia tani he bom ra po pal chungsang a hian CDF thantlang battalion lina sipai zinga mi palian hliama anjinga mi pahnian boral thu
Chin Broadcasting Network CBN chuan atar langa rin lo thuta boral ta te hi tumboi tlinga le biak thape nga ten ni thu ria tani kumsang ni le somni pakhat September ni som pakhat po khan than tlang kho pui lungler khuwa military council sipai te kem CNA le Chinland PDF tang kop ten an lak saka chutan lak sak bom te chu an phau ro na a apu thuta wanga boral ten ni thu ria tani firfiak sipai ho tu min ang hlaya pin ulwena aru kinakal sipai ho tu lu ber min ang hlayan September ni somni paruka jin tuma pin ulwen program cancel nuwa October ni som pakhat khan pin ulwena aru ka kal thu ria tani October ni som atangin pin ulwen security chu khautaka da in October ni som pakhata kong tluana sipai duty omlain min ang hlaya chuan pin ulwena thlenga akal tur thu thuplatin sipai ho tulal pakhat kal tur ang leka report in tua chung sipai ta chu akal tur thu ria tir lo kan ni lo news source pakhatina soidan chuan nimin khan motor injury chun chawa kong tluanin traffic a jama security force duty an omboka SSC ho tu pin ulwen kal chu an thup tatani duty pon tam khom mai pin ulwen kho pui hel na konga po sipai an kannuka tholeri zan khan sipai motor rol choron chawani ti in khetten media hil an soizel dan chuan nimin tlaidar level khan pin ulwena officer rol takaron thlenga konglaka security duty da chu Monday tang to khan ani tunaron kal chu aruk thayang berin ani shetir lokna omlo wangin helama omte po an bangbovin an boy angrang le ani tina soibok min ang hle chu pin ulwena sipai bik ta thlanna hun man pui nuwa DSTA zir chuakte amu zui tur thu ria tani do ang san su chi kumthuman shem le a belkhomin kumsomni paruk jela tang don ta Myanmar Ram State Councilor do ang san su chi chu sumdong mi uma we hne na tanga US dollar nuai nga le chan vela ka wanga ai ruwa pu in military council ten kumthum jel bangjut le turin an shem le a October ni som bani khan ai ru khes pania khes khata kumthum khes nia kumruk tang tur chu chokrualin kumthuman da ta ni heta hian do ang san su chi jel tang turan shemna zongjong hi kumsomni parukatling to a hengwa ka hian khes panga machon turala nei bok do ang san su chi kotin thua zona chuan ti suala nei lo thu le apil ani thei thu kon hnai vaya mi pakhat ne na tanga sia tani do ang san su chi ko tan lan tum hian a risel na that thu le tan inam mo tur an pek thei thu sia tani bok sang hi le somni pathum in thlan boycott mai pialama kanchedon ti in NUG acting president in a soi firfiak sipai council in a buat sai tur kumsang hi le somni pathum in thlan pui chu boycott mai pialama thlang thai lo tur le military council ta na political chuazalen na thai lo tura chet la kan i don thu NUG acting president du wala sila na soya National Unity Government a voice somsari pakhatna sarkar meeting a acting president chuan sipai council chuan aham thatna tur le thunai na turani chuan civil mi te po soilovin indo puangin abitum zel mai ti chu kan hreveka zoyak military operation nei chho theidan turpo amu thain film khurangai hlea military council hian kumsang hnile somni pathum in thlan chu atan politics lama tal chuwa thaina tur ni in abai sei chiang hlea sipai thun huaya USDP party chunga po roi tu in thlak dang lamna tum nei ra na kalpui ni to a chung te chu tharengin military council hi political lama tal chuwa thaina nei lo tura kan ti angai ani kaini lama tang po in kumsang hnile somni pathum in thlan chu ataka kan chan le tangaya sang hnile somni pathum in thlan lotling lo tur le daudala kan pom lo zia pialam thlenga thilti dan tur kan ngai to ngai ani tira soi Myanmar ram chunga sipai ho poi khoina punlun zel chungsanga NUG acting president chuan sipai ten thunai nan lak nuwa ra thalo tak taka chu azela Myanmar sipai ta chu thluak thol takin ngai to nan mangkwal vel mai maya khovel ram tela in sipai ho khuma mi pui tan pui theina kong an lo dang chep thien boka chu NUG po in kan chin fel ngai tak chu ni Myanmar Spring Revolution hian kumhni mela humai dona NUG sarkar chu Spring Revolution sipai pola political leader ni in military kai hruaina po hruai tu din hmana ombok ti thaihngil lo turani roalin in thlan du lo turani
revolution hun chung alo rei chuan nin omle ha thlak lama kal thina kongdanga a in her dang lam dei theiani chu kan film khur tur le khothlir zau taknaya in ring rang chunga malam panjel turin ka fui du chewani tina soi NUG sarkar chuan kum khat chunga revolution zoman vek tura hun tiam siam thu officialin alo puang zar to bokani kheten media in nimin october ni som pahnia sipai thiza le PDF lam thiza report ala khom danin chin state falama sipai pakatathia sagang region chang uwa sipai som pasarin thi mandalay region wentuna sipai pathuman thia tanin tai region bopina sipai pakatathi pago region natalina sipai pahnian thia tanin tai region tanin tai township a sipai pathuman thi magwe region yezacho a sipai pakatathia sagang region mungyua le chang u inkara sipai pangan thibok heti hian nimin october ni som pahnia sipai thiza le PDF thiza kheten media in report ala khom danin military council sipai somthum le pathuman thia PDF lam thi report omri lawani khati zong kha chanchin thar kana ithak thete chu ni e